Moji pratioci, ovdje smo Pa ja. pred muzeom. Ja. Bitke za ranjenike, Neretva, Jablanica. Pa ja. Pa sad ćemo napraviti jedan mali video. Biš dijete, biš. Ovdje ima jedan stari top koji je ostao nakon Drugog svjetskog rata. Vidite li to? Mašinerije. S njime je sigurno pucao Ljubiša Samardžić. Zaista lijep top. Nisam nikad bili ovdje. Muzej bitke za ranjenike. Idemo ovamo. Do voza. Ja vidim. Ovo je taj novi most koji je izrađen prije rušenja ovoga. Svi smo u školi učili koji su rođeni u Jugoslaviji da je ovaj most srušen koji ćemo ovamo vidjeti u Drugom svjetskom ratu. Međutim, kada je ovaj most srušen, izrađen ovaj plavi, ovaj željeznik koji je izgrađen posle Drugog svjetskog rata nije više imao potrebu da bude u funkciji. On je srušen tokom snimanja filma Bitka na Neretvi. A mi smo svi učili u školi da je srušen tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, tu u blizini je bio pravi most koji je srušen tokom Drugog svjetskog rata. Otićemo ovamo da vidimo malo. Vidi se šta. Mi smo vam prikazali ovaj prelijepi voz. Vidiš ti. Zabran je pristup, ali mi moramo malo da snimimo. Tamo. Vidite i te ljepote Neretve.
Proste što se malo trese, nemamo gimbal, ali evo toga veličanstvenog mosta. Taj je most srušen za vrijeme snimanja filma, a mi smo učili da je srušen u Drugom svjetskom ratu, a tu je u blizini bio pravi most. Svi se sjećamo filma Bitka na Neretvi. Zaista lijepo. Viš ti. Eto, moji pratioci, malo sam vam prenio dio sadržaja sa ovog istorijskog mjesta. Ja sam prvi put ovdje, pa moj kolega me baš radi mene stao tu kako bi ovo vidjeli i zabilježili. Hvala mu i od mene za ovaj prelijepi video koji možda nikad u životu ne bi snimio. Ja se opet do tog topa. Ovdje ćemo i završiti ovaj video. Pa ko želi neka se pretplati na kanal, neka zaprati. Uživajte.